ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тиловати ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо менамоем. 30 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри Норак ташриф оварданд. Бо зидди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо шиносоӣ аз рафти навсозии нерӯгоҳи Норак ва баъди таҷдид ба истифода додани агрегати чорум оғоз ёфт. 30 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри Норак ташриф оварданд. Бо зидди сарвари давлат бо шиносоӣ бо рафти навсозии нерӯгоҳи Норак ва баъди таҷдид ба истифода додани агрегати чорум оғоз ёфт. Иттилоъ дода шуд ки корҳои таҷдиду навсозии нерӯгоҳи обии Норак соли 2019 оғоз гардида. Барои анҷоми корҳо маблағи умумии 35 миллиону 193 ҳазор евро равона карда шуд. Агрегати навсозшуда бо пахши тугма аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фазои тантанавӣ ба кор дароварда шуда. Кори бо эътимоди агрегат бо гузоштани танга дар болои он ҷавобгӯи талаботи стандартҳои байналмилалӣ арзёбӣ гардид. иқтидори тавлиди гидроагрегати чоруми нерӯгоҳ баъди навсозӣ дар як шабонарӯз ба 8 миллиону 266 ҳазору 519 киловаттсоат нерӯи барқ мерасад. дар нерӯгоҳи Норак дар назар дошта шудааст ки марҳила ба марҳила ҳамаи гидроагрегатҳо иваз карда мешаванд ва иқтидори ҳар як гидроагрегат ба 40 мегаваттӣ зиёд мешавад. Гидроагрегати кӯҳна пеш аз таҷдид аз ҳисоби солҳои тӯлонӣ кор кардан, аз ҳисоби фарсудашавии баъзе қисмҳо, хусусан қисмҳои печакҳои статор ва ротор иқтидори пурраи лоиҳавиашро гирифта наметавонист. баъд аз таҷдид гидроагрегат иқтидори гумкардаи лоиҳавиашро 40 мегаватт иқтидораш зиёд шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулон супорӣ шуданд ки дар доираи лоиҳа корҳои навсозии дигар агрегатҳо ва таҷҳизоти техникиро бо сифати баланд ва дар муҳлатҳои муайяншуда ба анҷом расонанд. айни ҳол марҳилаи якуми корҳои навсозӣ дар нерӯгоҳ идома дошта, дар доираи он таҷдиди 3 гидроагрегати дигари нерӯгоҳ, таҷҳизоти асосӣ ва ёрирасони он, ивазнамоии 27 крани борбардор, навсозии 3 ҳалқаи барқии комплекси зеризаминӣ, ивази лифтҳо, таъмири дарбандҳои бефи поён, таҷдиди дарбандҳои куравӣ, навсозии стансияҳои насосии нерӯгоҳ, таҷдиди системаи идора ва назорат ба анҷом расонида шуда, дар маҷмӯъ нерӯгоҳи Норак тақрибан мавриди навсозии куллӣ қарор хоҳад гирифт. Миннатдоригии худро ба пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонон дар ин хел лоиҳаҳои бузург кор ва фаъолият кардем. Таҷдиде ки шумо дар инҷо дида истодаед сатори гидрогенератори гидрогенерати оянда мебошад ки мо тасмим гирем то охири соли оянда ба пуррагии агрегати ояндаро ба итмом расонем. то имрӯз дар доираи лоиҳа ба ғайр аз пурра навсозӣ гардидани 2 гидроагрегати нерӯгоҳ ҳамзамон дастгоҳи тақсимоти кушодаи 220 ва 500 киловолта ба дастгоҳи тақсимоти пӯшидаи элегазӣ иваз карда шуд ва анҷоми ин тадбир сифати истеҳсол ва хизматрасониро беҳтар гардонидааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин ҷо бо раванди корҳои иҷрошуда дар дарбанди курравии гидроагрегати рақами 4 шинос шуданд. дарбанди курравӣ қисми асосии гидроагрегат ба ҳисоб рафта ҳангоми кушодани он об вориди камераи спиралӣ мегардад ва ба воситаи чарха гидроагрегат ба даврзанӣ медарояд. ҳоло дар иншоот корҳои омодагӣ барои навсозии гидроагрегати навбатӣ бо ҷалби кормандону мутахассисони ширкати Андриц ва зерпудрачии он ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷиксгем идома дорад. ман навбатдори маркази идоранамоии нерӯгоҳ Абдуллоева Сурайё. мо имрӯз хурсанд шудем ки ҷаноби олӣ ба нерӯгоҳи Норак ташриф оварданд. мо аз наздик бо ҷаноби олӣ ҳам суҳбат шудем. мо шукрона аз истиқлолият, шукрона аз пешвои миллат мекунем ки дар чунин як корхонаи стратегӣ кор мекунему бо дастгирии ҷаноби олӣ ки занону духтаронро дастгирӣ мекунанд. имрӯз мо дар ин хел ҷойҳои ободу зебо кор мекунем. ман Тағоев Нигина тӯли 29 сол мешавад ки дар нерӯгоҳи барқи оби Норак фаъолият мекунам. غیر از من 162 نفر زنها در این نرگاه کار و فعالیت میکنند. ما از اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می‌نداریم برای شرایط کاری آفریدن برای زنهای تاجیک.
غیر از این در نیروگاه کارهای نوسازی در دستگاه‌های گیدرومکانیکی، انشاءات گیدروتکنیکی، عوضنمایی автотрансформаторҳо و نظارت سربند از طرف شرکت‌های داخلی و خارجی ادامه دارد. یادآور می‌شویم که گیدروآگرگات یکم نیروگاه بعد از نوسازی 24 اکتبر سال 2022 با اشتراک سرور دولت محترم امامعلی رحمان مورد استفاده قرار داده شده بود و حالا با اقتدار 375 مگاوات فعالیت دارد. 30 август дар шаҳри Норак президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷик Глобал Инвест оғози расмӣ бахшиданд. 30 август дар шаҳри Норак президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷик Глобал Инвест оғози расмӣ бахшиданд. иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 10 тонна равған буда, маҳсулот дар зарфҳои аз 1 то 5 литра зери тамғаи равғани олии Норак мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ пешниҳоди бозори истеъмолӣ мегардад. бо таъсис ва ба фаъолият оғоз намудани иншооти нави саноатӣ дар шаҳри Норак беш аз 20 сокини маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин шуд. ман бениҳоят хурсанд ҳастам ки дар ин лаҳзаҳои ҳассосу хотирмон дар корхонаи нави истеҳсолоти равған тои биҷои кори доимӣ гардидам. мо ба президенти маҳбубамон барои хизматҳои шоёнаш сипосгузор буда баҳрашон саломатӣ бардавом мехоҳем. хатҳои истеҳсолии корхона таҷҳизоти насли нави давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон буда фаъолияти онҳо бо истифода аз ангишт сурат мегирад. ашёи хом яъне офтобпараст барои коркард ва истеҳсоли ин маводи ғизоӣ аз ҷумҳурии Қазоқистон ворид карда мешавад ва барои дар шароити хуб нигоҳ доштани он 4 зарфи махсус ки ҳар яке дорои ғунҷоиши то 60 тонна маҳсулот мебошанд дастрас ва васлу насб гардидааст. дар натиҷаи истифодаи ангишт фишори ҳосилшуда хатҳои истеҳсолиро ба кор медарорад. барои то ҳадди ниҳои коркард намудани маҳсулот мутахассисон онро аз 4 марҳила гузаронида дар зарфҳои махсус ки дар маҷмӯъ иқтидори ғунҷоиши то 60 тонна равғанро доранд дар асоси талаботи муосир захира менамоянд. корхонаи истеҳсоли равғани растанӣ дар шаҳри Норак ки фаъолияти онро пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ бахшид, корхонае мебошад ки баҳри некоаҳволии шаҳрвандони кишварамон нигаронида шудааст. имрӯзҳо барои рушду нумӯи фазои соҳибкорӣ заминаҳои боэътимоде фароҳам оварда шудааст. соҳибкорони ватанӣ метавонанд дар ободии кишвари азизамон иштирок варзанд. корхонаи нави саноатӣ дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи татбиқи ҳадафи 4 миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва солҳои рушди саноат солҳои 2022-2024 аз ҷониби соҳибкори ватанӣ роҳбари ҷамъияти саҳомии кушодаи заводи таҷрибавии механикии шаҳри Норак Хоҷамурод Азимов бунёд карда шудааст. иҷрои дастуру супоришҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳар фарди ватан бахусус барои мо соҳибкорон рисолати хеле пурифтихор аст, чун ҳама дастур ва ҳама иқдому ташаббусҳои роҳбари давлат ин дар навбати аввал ба хотири манфиатҳои миллат амалӣ мешавад. дар ин рӯзи хурсандии мо агар аз як ҷиҳат дар таъсис ва фаъолият оғоз намудани корхонаи нави саноатӣ бошад, албатта аз ҷиҳати дигар дар он аст ки мо тавонистем барои таъсиси чанд ҷойҳои нави корӣ замина фароҳам оварем. минбаъд низ талош мекунем ки бо бунёди корхонаи нави саноатӣ дар татбиқи саноаткунонӣ бо суръати мамлакат самгузор бошем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкори ватаниро ҷиҳати саҳм гузоштан дар самти ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии давлат ва ҳукумати кишвар намуна ва арзандаи дастгирӣ маънӣ дод карда бунёди корхонаро дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ивазкунандаи воридот омили муҳим арзёбӣ намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи корхонаи равғанбарорӣ дар ҳамин ҷо бо ҷараёни истеҳсоли собун ки маҳсулоти дигари ин корхона мебошад шинос шуданд. истеҳсоли собун пас аз коркарди дубораи партовҳои корхонаи равғанбарорӣ бо истифода аз хатҳои нави технологӣ сурат мегирад.
نگاه تجهیزات موثری که در آزمایشگاه ما وصل و نصب کرده شدند و ما امکانیت می‌دهد که تمام اشیاء خام، آمیخته‌های علاوگی و محصولات استحصال شده را پوره از تشخیص گذرانیم و بخطری آن را تأمین نماییم. در شهر نورک در زمینه دستگیری‌های پیوسته رهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان از بخش خصوصی با استفاده از امکانات و اقتدارهای فراخ موجوده همسالا کارخانه و کارخانه‌های نوی استحصالی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در آنها شهروندان زیاد با کار دائمی و معاش خوب تأمین می‌گردند. امروز در شهر نورک بیش از 20 کارخانه صنعتی فعالیت دارد که در آنها اساساً استحصال محصولات عوض کننده واردات و به صادرات نگرانیده شده براه مانده شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پس از شناسایی با اقتدارهای نوی صنعتی در شهر نورک با مسئولان ساحه برای دستگیری از این گونه اقدام‌های سازنده جهت نائل گردیدن به هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان خصوص صنعت کنونی با صورت کشور دستور سپارش‌های مشخص دادند. 30 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон варзишгоҳи марказии шаҳри норакро бо 10 000 ҷои нишаст мавриди истифода қарор доданд. 30 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон варзишгоҳи марказии шаҳри норакро бо 10 000 ҷои нишаст мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд ки бунёди варзишгоҳ соли 2020 оғоз гардида барои иҷрои корҳои сохтмону таҷҳизонидани он беш аз 37 миллион сомонӣ сарф гардидааст. иншооти нав дар масоҳати 4,3 гектар сохта шуда дар ин ҷо барои машқу тамрин ва машғул шудан ба намудҳои гуногуни варзиш шароит фароҳам оварда шудааст. биноҳои дохилии варзишгоҳ аз 4 қисм иборат буда қисми якум 2 ошиёна ва боқимондаи он 1 ошиёна мебошад. дар қисми якуми варзишгоҳ барои 2 дастаи варзишӣ мураббиҳо ва доварон 15 ҳуҷра ҷойгир карда шудааст. қисми дуюм дорои 9 ҳуҷра ва 5 маркази савдо мебошад. варзишгоҳи мазкур бо тарҳи замонавӣ ва бо меъёрҳои ҷаҳонӣ мутобиқ барои 10 000 ҷои нишаст сохта шудааст ки барои баргузории мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ оид ба футбол, машқу тамрини наврасону ҷавонон басо ҷои мувофиқ мебошад. ҷавонони шаҳри норак аз дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат изҳори сипосу миннатдорӣ намуда ваъда медиҳанд ки тамоми нерӯи худро барои пешрафт ва шукуфоии сарзамини аҷдодиямон махсусан барои баланд бардоштани парчами тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилалӣ сарф хоҳанд кард. аснои шиносоӣ ба пешвои миллат иттилоъ доданд ки дар варзишгоҳи нав барои 4 даста ҳуҷраҳои варзишгарон бунёд ёфта ин иншоот ҳамчунин бо утоқҳои либосивазкунӣ, ҳаммом, нуқтаи тиббӣ, дафтари кории маъмурият ва ҳуҷраҳои техникӣ мувофиқи талаботи замони муосир таъмин мебошанд. тибқи лоиҳаи таҳия гардида дар варзишгоҳ боз дигар иншооти ёрирасон аз ҷумла системаи барқтаъминкунӣ, ҳавзи оташнишонӣ ва таваққуфгоҳ барои нақлиёт низ сохта шудааст. баъди ифтитоҳи иншооти варзишӣ дар ин ҷо 26 нафар бо кори доимӣ таъмин гардид. бунёди чунин варзишгоҳи замонавӣ дар арафаи ҷашни 33-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тӯҳфаи арзанда барои варзишгарон, махсусан футболбозони шаҳри норак номида шуд. аввало ташаккури зиёд ба асосгузору сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки чунин як варзишгоҳи замонавӣ ба мо тақдим карданд. мо соли аввал аст ки даста ташкил кардем. ният дорем ки дар солҳои оянда ба лигаи олӣ баромада номи шаҳри норакро дар ҷумҳурӣ баланд бардорем. 3-4 дастаҳои писарона ва як дастаи духтарона ташкил кардаем ки муддати 4-5 моҳшид машқ карда истодаанд. мо ният дорем ки ҷавононро тарбия кунем, насли наврасро. инчунин бисёр духтарбозоне ки ҳастанд озе бо ташкил кардем ки дар оянда номи тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ мекунем. ضمن شناسایی با شرایط فراهم گردیده در ورزشگاه مرکزی شهری نورک президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон масъулин ро ба ҷалби бештари ҷавонони наврасон ба варзиш вазифадор намуда барои тарбияи варзишгарони сатҳи ҷаҳонӣ маслиҳатҳои муфид доданд. дар ҳамин ҷо ба футболбозони клуби футболи норак аз номи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тӯҳфаҳои хотиравӣ иборат аз сару либос ва пойафзоли варзишӣ тақдим гардид.
فرمایشگر مؤسسه دولتی دیرکسیای ساختمان انشاءات حکومت دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده لایحه انشاءات از جانب جمعیت سهامی کشوده سنیاسپ تهیه شده است. ورزشگاه مرکزی شهری نورک از جانب جمعیت‌های دارای مسئولیت محدود محمیل 2012 تالوکور، نصب نور، ابوبکر دلشاد تجهیزات عصر و زیور ساخته شده است. ورزشگاه مرکزی شهر نورک با 10,000 جای نشست مطابق با استانداردهای بین المللی ساخته شده است. ما کوشش نمودیم تا کارهای ساختمانی را در مهلت معین شده و با صفت بلند به انجام رسانیم. در وقت ساختمان بیشتر به صفت کارهای اهمیت خاصه ظاهر کردیم و مصالح ساختمانی بلند صفت وطنی را استفاده نمودیم. امروز در عرفه استقلالیت سرور دولت به ما یک ورزشگاه بزرگ تحفه کرد. میتونیم همه چاره‌بینی‌های فرهنگی رو میتونیم بگذرونیم. ما ورزشگرا از تحفه جناب عالی خیلی خرسندیم. ما باوری داریم که فوتبال شهر نورک به یگان مانع رشد می‌یابد و باز هم ورزشگرای خوب با لیاقت تعلیم می‌دهیم. حالا در شهر نورک دو مکتب ورزشی از روی 13 نمود ورزش فوتبال، والیبال، تنیس روی میز، گشتین‌های طرز آزاد، سامبو، یونان و رومی، جودو، ورزش سبک، ششکه و شهمات، دستخوابانی، مشتزنی، کیک باکسینگ و پانکراتیون فعالیت نموده 19 مربی به تعلیم و تربیت نورسان و جوانان مشغولند. از این شماره 9 مربی با معلومات عالی ورزشی و 10 نفر دارای معلومات میانه مخصوص کار و فعالیت می‌نمایند. در مکتب‌های نامبرده در 46 گروه بیش از 600 ورزشگر تمرین می‌کنند که از این شماره 65 نفرشان را بانوان تشکیل می‌دهند. 30 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри нурак бинои беморхонаи марказиро пас аз таъмиру навсозӣ мавриди истифода қарор дода бо шароити хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. 30 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри норак бинои беморхонаи марказиро пас аз таъмиру навсозӣ мавриди истифода қарор дода бо шароити хизматрасонӣ дар он шинос шуданд. бинои асосии беморхонаи марказии шаҳри норак аз 3 ошёна ва таххона иборат буда дорои зиёда аз 190 ҳуҷра аз ҷумла 132 ҳуҷра барои бистарии беморон бо 136 кат, шуъбаҳои кӯдакона, эҳиёт, ташхис, дилшиносӣ, таваллуд, амрози дарона, занона, ҷарроҳӣ ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. масоати умумии беморхонаи мазкур наздики 6 гектарро ташкил медиҳад. корҳои навсозию бунёдӣ дар беморхонаи марказии шаҳри норак бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи лоиҳаи беҳтар намудани хизматрасонӣ ба модару кӯдак ки ба таври пилотӣ дар 4 шаҳру ноҳияи вилояти хатлон роҳандозӣ гардидааст иҷро шуд. дар ин раванд декхонаи нав, ҳуҷраи либоссӯӣ ва безараргардонӣ низ бунёд гардид. ҳамзамон дар доираи ин лоиҳа ба муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳри норак дастгоҳу таҷҳизоти муосир дастрас карда шуда кормандони онҳо ба курсҳои бозомӯзӣ ҷалб гардиданд. дар рафти корҳои сохтмонӣ дар иншооти соҳаи тандурустӣ тамоми шуъбаҳои беморхона бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ таъмин карда шуд. лоиҳаи мазкур соли 2020 оғоз гардида соли 2022 корҳои сохтмонӣ сар шуд. дармонгоҳи бисёрсоҳавӣ дар ноҳияи данғара бо муосиртарин таҷҳизотҳои тиббӣ мавриди истифода қарор дода шуд ва инак беморхонаи марказии шаҳри норак мавриди истифода қарор гирифт ки ин ҳам бо муосиртарин дастгоҳу таҷҳизотҳои тиббӣ ҷиҳозонида шуда ба мардуми ин шаҳр ва мардуми кишвар хизмат хоҳад кард. инчунин дар рӯзҳои таҷлили ҷашни 33-солагии истиқлолияти давлатии тоҷикистон беморхонаи марказии ноҳияи ховалигаз навсозӣ гардида рӯзҳои наздик мавриди истифода қарор мегирад. ин ҳама аз таваҷҷӯҳи бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад ки дар самти баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба сокинони кишвар оварда мерасонад. иттилоъ дода шуд ки бинои асосии беморхонаи марказии шаҳри норак солҳои 60 асри гузашта бунёд ёфта бо гузашти солҳо таъмирталаб шуда буд.
در دوام 33 سال استقلالیت دولتی سوهای تندرستی در مملکت بومارم رشد کرده تا به امروز با پیشروی‌های نظررس نائل گردیده است. در قطار بنیاد و از نوسازی مؤسسه‌های طبی در دیگر شهر و نواحی مملکت تحت سیاست بنیادکارانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تعمیر و از نوسازی بیمارخانه مرکزی در شهر نورک نیز به اتمام رسید که در آن تمام شرایط کاری و خدمترسانی مهیا کرده شده تمام دستگاه و لوازمات‌های طبی دسترس گردانیده شد که چنین شرایط خوبی کاری و خدمترسانی به صفت توابت و در زمینه آن تامین صحتی عامه زمینه مساعد فراهم می‌آورد. ما طبیبان از دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و خاصتا اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ساحه تندرستی سپاسگزاری بیان داشته در همه حالت کوشش به خرج می‌دهیم که با راه اندازی نمودن فعالیت خوب و ثمرناک و در زمینه آن تأمین صحتی عامه نقش سازگار گذاریم. تعمیر و نوسازی در انشاءات ساحه اجتماعی در شهر نورک با جلب متخصصان و مهندسان جمعیتی دارای مسئولیت محدود ساختمان 3 سال 2022 آغاز گردید. کارگران در وقت ساختمان از مصالح اعلی صفت وطنی استفاده برده کارها را در مهلت معین گردیده با رعایت صنعت خاص معماری ملی و معاصر به انجام رساندند. انشاءات تحفه ارزشمند حکومت جمهوری تاجیکستان برای ساکنان شهر نورک در روزهای تجلیل از جشن 33 سالگی استقلال دولتی محسوب می شود. در برابر اجرای کارهای تعمیر و نوسازی به مؤسسه تندرستی دستگاه و تجهیزات معاصر از جمله جراحی، اکسیژنراتورها، رنگین رقمی، دستگاه تشخیصی اولتراسادا، ثبت برقی دل و تجهیزات نادر تشخیص و معالجه گرده از دولت‌های پیشرفته جهان با مبلغ بیش از $730,000 آمریکایی وارد کرده شده است. شرایط معاصر در بیمارخانه که از برکت صلح و ثبات و استقلال دولتی فراهم آمد اکنون امکان می‌دهد که طبیبان شهر نورک تشخیص و معالجه بیماری‌های گوناگون را دقیق برآورند و برای ساکنان در سطح بلند خدمت نمایند. سلامتی ملت بایگری دولت است. این نقطه مهم و تقدیرساز از تاکیدهای همیشگی سرور دولت در سمت حفظ سالمی اهالی می باشد. امروز ما طبیبان سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان را دستگیری نموده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را باور میکنیم که من بعد نیز به نفع جامعه و سالمی آن تلاش بیشتر ورزیده کوشش و غیرت خود را دوچند بهر عملی نمودن اقدام‌های آبادکاری و سازندگی وطن محبوبمان روانه می‌سازد. تا امروز ما طبیبان بیمارخانه مرکزی شهر نورک از جهت نرسیدن تجهیزات معاصر حاضر زمان برای باز هم پوره معاینه کردن بیماران تنقیصی می‌کشیدیم. از برکت استقلالیت چنین تجهیزات‌ها دسترس شدند که ما می‌توانیم با پورگی معاینه و تشخیصی پوره گذرانیم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد باز هم بهتر نمودن صفت یاری اولیه طبی به اهالی با کارمندان بیمارخانه مرکزی شهر نورک 2 واسطه نقلیات یاری تعجیل طبی تحفه نمودند. با مورد بهره برداری قرار گرفتن بینای مؤسسه تندرستی پس از تعمیر و نوسازی مشکل چندین ساله اهالی بیش از 67,000 نفره شهر نورک در سمت دسترسی به خدمترسانی معاصر طبی برطرف گردید. برای طبابت سریع بیماری‌های گوناگون با هیئت بیش از 360 نفره کارمندان و طبیبان این مؤسسه تندرستی شرایط خوب و جوابگو با استانداردهای بین المللی فراهم آورده شد. ما اهل طیبان شهر نورک بر رهبریت عالی کشور اظهار سپاس نموده جناب عالی محترم امامعلی رحمان را باور میکنیم که با سوگند یاد نموده خود صادق مانده بهر سالمی جامعه و آبادی و پیشرفت وطن محبوب و من بعد نیز سهم نظررس خود را میگذاریم. بیمارخانه پورا با تجهیزات‌های حاضر زمان تامین گردیده و با اهالی خدمت میرسانیم ما طبیبان. همین را گفتنیم که پیش وقت این دستگاه‌های معاصر در بیمارخانه وجود نداشتند و مردم با دیگر شهر و نواحی کشور علاوه خصوص با پایتخت برای معاینه و تشخیص سفربر می‌شدند. عین زمان پورا همین دستگاه‌ها در بیمارخانه تامین است. ما با باوری کامل گفته می‌توانیم که با اهالی خدمت رسانیده می‌توانیم توسط این دستگاه‌ها.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснoi суҳбат бо табибон ва кормандони беморхонаи марказии шаҳри норак барои дар сатҳи баланд ба роҳ мондани хизматрасониҳои тиббӣ ба сокинон ва муомилаи хуш бо беморон ба онҳо маслиҳатҳои судманд доданд. мавриди зикр аст ки ҳоло дар шаҳри норак 25 муассисаи тандурустӣ фаъолият дошта дар онҳо беш аз 104 табиби бо таҷриба ба сокинон хизмати тиббӣ мерасонанд. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. шуморо бо дигар хабаргузорӣ шуд дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои иттилоотии ахбор. шоми имрӯз ошно месозем. саломат бошед.